Anar malaka nyam ka nasin kontin barwa me baje lingwase me abde de ban lingwase me bala jen luke nyam sha luk ne ka jen luke jen bangwan wi de badag dien ashimu luke pay benetama lugen jen bangwan wi de bangwan dien ka lugen jen bangwan de badag dien te ka misho da lan mishi kon diala ling bani a general dob lam jaraman ngwan dien kanetin kontin cha ladano ken kanete kon de participate ka kwi kore dana ci to ka nasir dob dana gwain kaneje ka jen luge dane shi bin gwasme te ke ripon mi shekula lat mi gore no ban nyaka yakel gwasme ka ci kon di ala ngaj badioja ka me chala ne me chala na ka shalin gwalo chala do ne na jen ka shenge dane sha kep ke je cha je wo to ke cha je yen ka underground sale te ga dul mi te pin mo nan dul mo dul yena cha wala tin gwada mo re mot ere dul mo point de jen cha shude la shude point de cha je yen ka kwat mitike kilogram ni dang jok alo tiak de tiak dana tiak ja ajenen kwada mo chet shuka de ko kor pen dang baro mi gwi yen mi chaji yen re ti yen ka cha chu cha mu ke mi din mi ti jel ka je no tiping wen mi a chon mi di de long ga chala de wona na gwada dana ti tine jene be je long no be kwen be je special kon ana shamka ajene me chala barar bo ki ko kor gwadi dana che barar che ti ko jende je nang kungu de je nang dulwal ko chen che ci pone che bech kwane gujeno cherka chi ga nyon ka ci pone bo che ko bech ko do dana cha yen ka je ka shi ko tonte ken ka kwane cho ti je no de nang dulwal ana mo jene cha de na cha pen we dulwal ajen pone gwadi dana che la che we shiang cha ching ne je shiang chodolut na mene men yam me shalat ka jen luke dan cha lungni je ko jen jara mon wandien kaneten content cha ti ke cha nan gwalok ne dakrik machar en wen mo chula da wone ne ajeni chwa cheng jek ka chula da wote ka kwak de cha nan anete konte wa kwak wa ka ke ka jen luke jen bangwani de bangwandien en tama lungmi cha luke chen jen dangro wi de ro ka pai baro ronkin dangro jen dangro bakel ci general doblam chela da jojen wonena ajena kuma spele ayu tele ka tet ka kure dana ci to ka nasir chela da jojen wonena ajena ka ron kin dangro jen dangro do ngwan ken bene ka ron kin dangro jen dangro di ron kin dangro jen dangro do ngwan ci local use ala nwer waye am shika clash ke shika kori kana ter ke dine South Sudan People Defense Force ala dine SSPDF ajena wena mo tu dine SPLA ayu shuka step in shuka bridge shuken ka bridge me shi ken ka bridge ajana shuka banan wena mo ka shuken de ni ken shup ka kurdang baro wid jandang di shuken ka deploy ka nasir kam kume SSPDF ken local use group ajana wena mo shukor mo shongo ken shi ka led lonko bu kume SSPDF ken local community bi ka tega mal kam dien ajana ka kor me chi mal me chi bin me chi narwach ke local use group chu aji ganodi ken gor ken necessary unified force la de inte ko de cha train ten char mat ka bondial chwala do ba ken ne to ba ka deploy ba ka nangare wi kanasir ajenen wena mo mechi mal mechi ben chu yu jien ken indi ku dang baro jendang di chila di ne spelayo ajenen me char ko sa jela che joje no ken wud shal general paul nang ken jendo no ba de ne to ba ka deploy instead chu ka nang na malakal ajenen ka kore chingwani nyo mnyen ken ke di ne SSPDF jenen wena mo chu kor mo chu tuok ke jeron kin dangro jendangro di ja kwala kemne yona ajane ka kore chune on bonwo de nei kanyo ko muku kan ne ka reconcile ko de malderben meni va ko chine dane chala chune goro bnelat badno kan ro de luang ajane tel ne tit ku clash ne local use group kan de SSPDF chane de matin so ko kujamo ko de dane chituok gwain ku me SSPDF kan ne te kon la local use group jer po dane chala do ne tel ne tit ke me dane shoda lat ci kondi ala ngai gwas me general charaj ka ci kondi al nen cha yere te jien ce tekenin te ngware te jien ka cha ceng jegre te jien ban ngoda ba la jeno kore dana ci tuok tele menangkatin akam ngani kana netin kon tila dini SSPDF a report me de yena ling ka do badanen ce ben kaje ke sha ling kaje an walle ce jojen wodi ci point de ce la wodi tele ka tit ke me dana shoda da me shoda la de so cha lu kya yu nyam cha nanga shanga jandangro we don't want ban ngoda ba joti ke jan changa mo but man very important point jene lieutenant general doblam chela joje no ni tele ke tit ka chela do ken ke jan chaje tocha reti jen ka do mi mo ano tele mi jeng mi kalat but take important point mi chalat a jene ne a ngum yan ke ne ke je a jene te ke ring mi to ko man shale shwe bet
kare mu ci to ka unity state kalar county gwal mi chana cha nakten bane de konde ci nanak kan ka non ko court mu kwa parina mu right na ke fair right na transparency no te ka kur mi ci roda da ke kur mi ci roda lat angu ma kan nanga ne te ton babu nanga ne ka jamone ja jome la dodi a jene ne me e case mi chingu a jene ci fair kwa targene ne anyok chela do ne a jene man chala da kume kir mi yadi a jene mi shale ku a jene me ne ku ke jene a jene me male da ne chatan amal 2018 peace agreement o ba kure da ne ci to ba je kapchong a jene yenda point karwa da jene e ku cha male da ne chalat karun kindang rol badek chaje yaranga akume selbe kem yadi keri poda ne chalat gwasme atin chalat gwasme by the way ke very important thing kodi kume spelayo e kume te ka ngot te ka principally gurken ngot nika gwase dan me chamal cha ta 2018 peace agreement the general lieutenant general doblam chela de jojen wonene shu dakrama char chu jien shu were wiki juba ka titke a chak intelligent personal protection jele ka titke ka tele jede ko che no be peace agreement ballet but wano jenna meni a systematic way mu kwatar gene ne ka je koneten kon tinchung ala kumes pelayo ajene ka agreement da ne chatan de je dil gor bat kana gor kume men kunile yen wala jen che general paul nang che je gwanyilong ano general paul nang ajara mandana shi goro temal medeben me chala do ne kana sere no de force de je deploy ci paul nang che lok miti ramme de bel right now de la paul nang ki de ni konti kelke self ke mi yadi ko kene ko ndo jeno bi malbeben mi ko konti diality de kon jigano de kume spelayo e innocent gor kano de sos rande te kamal batte ne chari ala ke de cha go de mal derben jen menen yenen walle loke kume spelayo lieutenant general doblam che lat correctly and woman latke ke luga dana lokane ke ajana she chong jana tele tong miatin ajana tele mugwa miatin so kujamo ajana political motivated kwa targene ne ko kwimal ke medana chine tan generam kel kanetin konten cha yen kel ke dakuma char aram badak dien ke jaram ngwan dien kanetin konen tikke rei wiki juba ka ta kure dana chituok ko kujamo ne chela do ne ajana cha chen ajagre ti jen ajana cha la rei pol michul ka cha chu ka yen ka kwane ti tiak ti ke kilogram ne ti chup ka diok ka jen bo jana cha je penu dere we ka dere wudul wal ko de point de jotem ka ta dan cha chen je ka ja jana pas dang baro dial ti re ti jen pas dang baro dial ti gwam mi chul cha je yentin ke pinya dan cha je yentin alo chiang be be long manana cha le ne ka still dar ken wodi tel ne tit ke me dan shoda lat du no chinei dil nyomi jeno de ne kume de ne loko chikande kalash kane de konde la local use eno bane bi yenen wala ke bane gwan ajena meni nyomi jeno political motivated ka kwi yeri malka me dane chata ke 2018 peace agreement me chata da kramachar kan self ke me yadit biatemal